Crnogorca opravdali su ulogu favorita u revanš utakmici u Banja Luci nakon pobjede sa 5-2 nad Rudarom i zasluženo se plasirali u četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine. Rudar je iznenadio Borac golom Devušića u 11. minutu susreta i prednost od 1-0 zadržao sve do 45. minuta. Na 1-1 izjednačio je Grujić. U posljednjih 35 minuta utakmice goleada na gradskom stadionu. Prvo je Ilić doveo Borac u vođstvo u 55. minutu. U 64. na 3-1 prednost je povećao Kostić. 2 minute kasnije precizan je bio i Predragović za 4-1. Rudar je preko Stjepića smanjio prednost Banja Lučana na 4-2. Za konačnih 5-2 pobrinuo se Dujaković u 82. minutu utakmice.